देव मनशाक सोदूंक येता। आनी आयजूय भावा भयणांनो हे दुसरें वाचप सांगता, देव बरो गवळी शेळयांची जतन घेता। एक शेळी सांडली जाल्यार तिका सोदूंक वता, वालिनी घुस्पायलेली सोडून काडटा, सोडयता, तिका खानार मारता आनी भावा भयणांनो अदीक खुशाल जाता। असलो देव भावा भयणांनो दिसाच्या दिसाक असली काकूट मिसाच्या बलिदानान पातक्या सवें पगळत आसा। आमी मिसाक येता जाल्यार सांडलेली कशी येता, ताची काकूट मागपाक। आनी मिसाच्या सुरवातेक बाबा भयणांनो आख्खी परजा पाद्री लेगून ओड्ड्यार हात मारून म्हणटा, सायबा हांव पातकी। सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, ताची काकूट आमी मागता। पातकी कशें? मिसाचें बलिदान पातक्यां खातीर, पातक्याचें बलिदान तें। भाग्यवंतांक मिसाचे बलिदानाची गरज ना। आमी पातकी देखून मिसान भाग घेता, सायबा आमकां बोगस। पूण मिसाच्या शेवटाक भाग्यवंत कशें न्हू सोडलेलीं मनशां कशीं आमी परत वचूंक गरज।